Idemo! Rock Live je najbolji festival u Evropi trenutno i mi ćemo doći sljedeće godine u pojačanom sastavu, doćemo i band kako bi mogli da konkurišemo nekim bendovima. Gledaj, mi smo iz Splita koji je kad drugi grad u državi, ali mi u Splitu nemamo To smo čuli jučer. ni ovakav rock festival koji je respektabilan sa jebenim imenima koje su aktualna sada. A da ne govorim da kad bi imali ovakav festival u Splitu, spreman sam sumnjat da bi imali stage menadžera, a vi ga fucking imate. I svaka čast jebote na tome i hvala na tome. Ovdje je gostoprimstvo na vrhuncu, profesionalnost na vrhuncu, sve ono kako bi trebalo biti. I ovo je, kad bi neko pametan ulagal novac, prvo bi ga ovdje uštrca, po mome mišljenju. Mi smo Moskov i sviramo glazbu boli, patnje i smrti. Imali smo velikih problema s pojavom ovog emo pokreta koji su te osjećaje doveli do neke banalne razine i malo su ih... Ne, ozbiljno imali smo s tim problema, zato mi istinski sviramo muziku patnje, boli i smrti. Možete nas naručiti za Karmine ako treba. Ove godine Rock Live je super, dobro jutro Rock Live i vidimo se do godine i vidimo se! Rock Live! Dobro jutro! I habe meine Glas gelosen! Ja i to! Da je trebala glasno! Ako nisi čuo si niti sjedali ponovo nove bitove komora goni slovi neće i neka kad se sigurno treba to su stilu dva Kicks, Trick Flow, dobrodošli na show. Reci nam da li ti se sviđa ovdje? Znači, jako ti je super tu. Cuga je jeftina i bendovi su dobri, jel da? Aj ga pitaj neke. Gdje ti je mama? Gospodine, što nam možete reći o bendu Banana Smrti? Banana Smrti je dvočlani glazbeni sastav iz Koprivnice koji svira glazbu. Svira glazbu. Čuli smo. Svira glazbu. Mi smo na igri Kaos i sviramo na Rock Live-u, zato jer smo izdali za Rock Live. Živio Rock Live! Živio Rock Live. Live long and prosper. Mi smo band Atom i sviramo instrumentalni stoner, groove, rock, metal i blues. Sa clean ambientalnim dijelima. Sa clean ambientalnim dijelima i u biti mi ništa ne pijamo, tako da ne znam zakaj bi trebali Ike o tome reći. Hvala, doviđenja. Pukao moj prstak, a ne boli jako. Al on to namjerno to drži. Ne držim namjerno jer kužiš. Aj si deo. Bil sam na njihovoj muzike. Radio Rock Live-u je.
Da. I ja sad moram na hitnu. Sad sam ostao bez teksta. Mislim da je to opis. Ostao sam bez teksta. Znaš kaj, to je to, onak 100 na sat, to je. Znaš, nije samo to, nego je to i to je, jel da? To i to je. Mi smo lajvali na roku! Принес головы и короны поверженных царей, пытаясь нас запугать? Обидел мою царицу. Рабством и смертью угрожаешь моему народу. Naša je glazba slatka. Nemoj pričati dok imam fantastičnu izjavu. Mogu sad, opet, ok. Naša je, evo, kuži. Naša je glazba slatka kao jutarnja rosa. Koje je najbolje mjesto za seks na rock live-u? Već sam rokao tam iza. Tam iza djevojke daju svoje sredstve. Mi smo Božje ovčice i to nije tako bitno. Bitno je da smo otvorili jednu knjižicu koja je trenutno bijela, inače je plava ili je tamo crvena i veli istinu govorim, u Kristu ne lažem. Susvjedok mi je svijest moja o Duhu Svetom. Ovo nije parodija, mi smo kršćanski bend, ne sravimo se toga i od koji, mili moji, ovo je naša misija, mi živimo i vjerujemo i to kaj radimo. Amen.
otvorili Rock Live festival, zamijenili su se Kill the Fox koji su poslije njih. Brave Holidays i kako vam se svijedila koprivnička publika kao općenito i Rock Live festival i tako to, kako vam je to? Odlično nam je bilo, prvi put smo ovdje kod vas nakon 14 godina što radimo i super nam je bilo. 14 godina radite? Da. Znači 14 godina su vam mozgovi na godišnjem, tako? Pa tako nekako da. Otprilike to je pokušavati ljudima napraviti, jel? Pa da, pa što to nije poanta zabave? Apsolutno je. Reci mi, od svih stvari na svijetu, ako možeš ih promijeniti jednu, koja bi to točno bila? Pa resetirao bi političare da ne postoje. Znači imamo dvije ploče, zadnje je izašla oko nove godine, sad se opet malo trpamo u rupu i radimo nove stvari koje bi trebalo izaći na nekakvom nosaču zvuka u proljeće, prije ljeta. Pokreće ti muzika za ples. Ajde. Mislim, opušteni ste i imate tako opuštenu muziku i tako dalje. Zašto vam se tako jako žuri? Ne kužimo, onak, hoćemo vas intervjuirati, doslovce trčite i bježite s Rock Live festivala, zašto? Imamo saksofonistu koji je kupio kartu u 1:30 ujutro iz Zagreba za Split, a u 6 ujutro ide iz Splita s katamaranom na Korčulu, vraća se ženi na godišnje. Aha! Ja sam reći čovjek je neorganiziran, ali ima lančicu oko nogice. Evo, stavio je ženu na godišnjem da bi došao tu s nama svirati i sad se vraća nazad. Onda. Opravdano. Apsolutno opravdano. Hvala ti puno, ti si bio Marko, jel tako? Je. Hvala puno za Rock Live video, gospodin Marko. Ja sam, koliko god već jesam, Rock Live-ovci, idemo dalje na sljedeći band. Bye bye. Nama je band Kill the Fox, band koji dolazi iz Samobora, iza sebe imaju 5 albuma. Dečki, recite nešto o sebi. Ne valja, stani, briši, nismo iz Samobora, ajmo dalje. Puši nismo iz Samobora. Nego onda, kakve su to dezinformacije došle do nas? Iz Sesveta smo. Znali su da neke nas, ne? Uglavnom, bilo je nice, bilo je softy, bilo je, ne znam, šta je. Ja bi razlao sve, ja bi rekao da je bilo zapravo tvrdo, a ne softy. Imate vidio onak definirani žanr koji je? Ne, okej, ajde ovak, uzmi, razmisli ko da radiš recept, ko da kuhaš. I sad, kaj bi trebao sve staviti u lonac da izađe vaš žanr kao muzika? Puno ljutog ono... Dok je ljutog? Baš puno ljutog, sa malo onak mediteranskim. Znači neki ružmarin, ono, bosiljak i te skupine. To mi zvuči meksička kuhinja na jadranski način. Može. Mehiko iz, ne znam, ono, Roboznice. Može. Mehiko! A sa nama je band Đubrivo, dolazi iz Splita. Oni su bili zadnji put u Koprivnici, dečki, prije koliko godina? Prije 7. To je bio Magfest, ako se dobro sjećam. Za razliku od tog vremena kad ste bili tako, kako se dopada sad na Rock Live festivalu? Pa, tog se festivala iskreno ni ne sjećam previše zbog raznih okolnosti. Ali ja sam te pitao kako se osjećaš sada na ovom festivalu. Sada se osjećam vrlo dobro do odlično. Ovisi o periodu. Čuo sam, imao si određene izjave na bini o nezadovoljnosti sa domaćim krajem i općenito sa diskografijom u Hrvatskoj i sceni u Hrvatskoj. Komentiraj to malo. Pa, hrvatska diskografija se uglavnom sastoji od kriminalaca i uhljeba. Ako se smijem tako izraziti. Dakle, nije bitno koliko si kvalitetan, pa čak ni koliko si komercijalan, nego je bitno koliko te koji kriminalac štiti. I onda mi smo, razumiješ, odjebali sve kuće i njihove lihvarske uvjete i rekli smo ne želimo surađivati s takvim ljudima, idemo sami. Svjesni smo da nećemo biti veći nego što smo danas, ali nema veze, bolje je obraz nego lova. Kakva je to čudna sila, što ti donije toliko kila?
to. Ding donga vrata, eto ga drot, upala buksa pada na pod. Mnogo ih je bilo, brate, skoro ceo vod, srećom bacio sam sranje u cevovod. Ding donga vrata, eto ga drot, upala buksa pada na pod. Mnogo ih je bilo, brate, skoro ceo vod, srećom bacio sam sranje. S nama je band Bad Copy i susjedne nam Srbije. Presite Bad Copy, kako ste došli, kako vam se svidlo i tako to. Došli smo sopstvenim prevozom, predivno je bilo. Mi smo došli ovdje u backstage i sve vreme smo mislili da je to napolju, jer nismo ni vidjeli binu. Mislili to na otvorenom, pošto je sad sezona otvorenih festivala, pa smo tako pomislili da je to i ovaj. I onda smo se iznenadili kad smo došli na binu i vidjeli da je to unutra. A uglavnom bilo je divno, podgrali smo atmosferu, bilo je vruće. Meni je ušao znoj u oči, a slepo sam. Tome kako smo došli bi mogli da napišemo jednu knjigu. Pa znaš kao odeš na alternativni granični prelaz da ne bi čekao 7 ili 5 sati i onda čekaš 3,5. Zato što mnogi ljudi misle da su Turci otišli, ali mi smo još uvijek po Turcima. Mislim, kako smo se to oslobodili kada svakog leta moramo da čekamo 4 sata na graničnom prelazu. Znači, još uvijek na neki način. A i oni vole dosta i da peru nogice na pumpama, znaš. I onda i tu ima da se čeka ko ideš da kupiš kafu ili pivo na pumpu ili da se ne bože išoraš na pumpi, ovaj moraš sačekaš jedno čuku i po, dok oni svi operu nogice prvo. Niko ne piški u WC-u, svi pišaju po drveću i po poljanama, ali zato... I to imaju sistem za skidanje sandala. Da. Znači, lik je uradio kolut unazad i sandale su mu ostale dole, on je ovako... A noga je bila mu ovo. To. Pritom još je dobra fora što su im na jednoj pumpi napravili im napolje to da peru noge. Oni su tu dovoze automobile i onda ih peru tu, a mnoge su nastavili da peru da su... I dalje nas jebu ti Turci, brate, i dalje nas jebu. Nikak da odu doma, jel da? Da ti ga zapiberi, nemoj da se kriveriše, mi smo Justin Bieberi. Dobri su nam punčevi, dobri nam deliveri, a lepi smo isto kao Justin Bieberi. Dođi malo vamo, da ti ga... Ljudi će nam reći nešto, što će nam ljudi reći, pojma nemam, ajmo saznat do njih. Zapravo to ti se sve svodi na sami početak zbivanja, dok je sve krenulo od početka. To bi napravio. To ti upredio. A vama je tak dobro tu da bi vam čovjek zavidel kako mi je dobro. Normalno. Prošće! Niko te ni razvio, čak ni ja! Nema veze, ali je prošće! Piće me hiće, to je rekao. Jel ti jako dobro DJ-irat? Odlično! Jebeno! Nema bolje! Nigde ti nije bilo bolje, jel da? Šankeri, jer jako ljudi piju? Jako, najviše. Ljudi jako puno piju i previše kad se mene tiče. Nemaš mira. Ja nemam vremena da ja pijem. Vratiti se neće nikad više. Nije htjela terererem, nije htjela terererem. Gle kak se oni vole. Ljubav je najljepša stvar na svijetu. I dok se ljudi vole, ljudi se budu istvarali. Puštaju se stari hrvatski hitovi. Ti mi dobar! Ja bih rekao nekakav fali tu malo, black metal da fali. Oni gle, tak fali. Znaš, tak. Da čujem u čemu je problem. Je kestena zaboravi.
Ja dobro. Kišni dan pokraj Dunava. Fuck right in the pussy! Nikada ne prestaje. Ko je pustil pes van? Ko ih je pustil? Ja sam čuo da ih je Štef pustil. Thinking about your body od zbog McFerrina. Veli ono da bi se snimali. Ti bi neke rekla. Reci. Više ja pozdravljam sve ljude ovdje. Ovo je savršeno. Nije kurac. Zašto imaš zimsku kapu u ljetno vrijeme? Ma nije moja. To nije tvoje? Ti to čuvaš prijateljici. Isa. Ko je Samir jebote? Samir. Samire! Ja tu samo vježbam. Ja sam tu zbog jutarnje gimnastike i... I zbog joge i jutarnje gimnastike. Da, ja samo vježbam. Niš drugo. Ispričaj kak si putovala do tu. Peške! Otkud? Od kolodvora. Ali kak si došao do jebenog kolodvora? Pa ja sam s Koprivnice. A jebote, onda nije Onda odi doma, ne šalim. Došli smo Samira. Samir! Zakaj su ti uzele kapu? Kaj, zakaj sam? Zakaj su ti uzele kapu? Jer sam zgodan. I Ali jednostavno... pod broj 1, zakaj imaš zimsku kapu u ljetno vrijeme? Kosa mi ide u oči. I ne vidim ljude. I onda trebam kapu. Jer mi ne stoje naočale. Da ti se snoji kosa jer to je logično. I onda mi ide u oči i onda svejedno niš ne vidim. Mi smo nogometni klub Majti za Zoom i ovi naš trener i jebemo majku. Ja sam... A ne ovo. Evo, mi se osjećamo jako dobro i jako nam je super i šteta Ketive nisu radila od 5. I to je to, evo ga, Gris Bucket izlazi, Gris Bucket album, šta bude biće? Gris Bucket album izlazi, kojega? Uskoro. I eto, lijepo vas je za vidjeti, pogotovo mlade dame poput ove, poput tebe. Eto, to je to, hvala vam lijepa, bilo mi je drago vašem društvu. Hvala. Slavodić, you wouldn't like it. Bravo. Full volim breakdownove i full volim ono melodiju kod breakdownova jer vjerovatno se želi karat međusobno. Ko se želi karat sad? Ej, vratite se za neki seks, a mene nema. Šta radi? Hvala Rock Live-u. Ja sam preprijatelj. A ne, pa nisi, ali bog ljudi, mi smo Fast Response. Ovo je Buda, ovo je Nina. Ja sam Bajo i... basist negdje leži. Da. Ja sam, ovo ne smiješno. I trebamo reći jednu rečenicu kao pisao benda, to je na vama da zaključite i da nama javite na
Facebook, nešto, fateresponse.com, nemojte nam javiti, samo smislite, nemojte nam, javite, molim vas, javite njemu. Najkraćim crtama je to galopirajuća ljubav iz Zagreba. Ja bi to tako pisao, ja ne znam. To je rekao naš šesti član. Točka, lijepo i kratko. Da on ima govna po cipu. Lijevo i kratko. Daj mi zamce, 500 eura daj mi jer imam jebene tekstove i sviram taj klavir, a Frane na basu, basisti šaljiva. Ovaj tačko to je stvarno on, ne svira bubnjeve, svira kahon i malo činemu. Tačko je glavni kahonist u selu, tačko je momak talenata pun. Bubnjari kažu da je on novi Kit Moon, Frane je glavni basist na rivi. Mišo Hrnjak njemu se divi, kako s prstima svira taj slep. A najbolje od svega Frane je momak lijep. A ja kad pjevam terce i falsete, žene u publici žele moje djete, dečki u publici. Mi smo dečki snuderi. Eura daj mi zagažu jer nikad nisam vidio ovakvu solažu. Kako je bilo svirati na našem malom festivalu pred koprivničkom publikicom? Sanjivo. Sanjivo? Kao san. Sretan ti 20. rođendan. Reci nešto, ne znam, poruči ljudima poruku za svoj rođendan, što bih htio promijeniti u svijetu i poboljšati u svijetu. Ma dobro. Sve dobro. Ajde mi ti reci zapravo ovak. Opiši vašu muziku, ali kao da pričaš govor u Saboru, kao da govoriš u Saboru. Na taj način, molim te. Ispravak netočnih navoda. Dečki, koji su vam planovi za budućnost? Izdajete kakve nove albume? Upoznajte malo Rock Life publiku sa time. Treći album je izašao sad pred par mjeseci, sad ga promoviramo i radit ćemo spotova još, 2 su izašla spota za 2 singla. I koncertno isto promoviramo i to je to. Znači koncerte će biti, spotova će biti, pizdarija će biti, alkohola će biti. Kad ste rasturili Koprivnicu, kaj nam možete reći? Stvarno je bilo odlično, pun kufar ljudi, baš smo pričali jučer sa Kill the Foxom koji su isto bili, naša ekipa isto su rekli da je bilo odlično, Lopac, Cuga, sve, Zafrikancija, nema bolje. Ne? Ženski dio publike vas dosta favorizira, pitale su jedne djevojke kaj bi trebalo napraviti da vas slika gola i stavi negdje objavi da... Treba pitat moju ženu što ona misli to. Možda ona ima neke slike vas da ona da. Možda. Dok spavam ja, ona se bavi fotografijom. Kaj delate, kaj snimate, spotovi, muzika, ne znam, gole slike ili tak nešto? Gole slike, definitivno, od žene od Hrvaja, a što se tiče ostalih stvari, album je u pripremi, radimo ga, doći će, polagano, ali sigurno.
Što se tiče ostalih koncerata, svirat ćemo na sve strane, ali lagano ipak taj album uzima maha, pa moramo malo i stati sa svirkama. A što se tiče tog House of Pablo festivala koji se planira već drugi put, to je cijeli taj naš kolektiv koji radimo, to će se isto uskoro desiti, tako da u principu će biti puno stvari na koje treba obratiti pozornost što se tiče nas kompletno. Tako da ljudi koji vole to, imat ćete šta za vidjeti čuti. Si pogledao u kameru. Da, obratio se ljudima da ljudi znaju ljudi koji im priča. Dečki, hvala vam lijepo na ovim riječima. Podite se vi dalje zabavljati cugat, a mi idemo dalje na Kandžije i Gole žene. Dolazi vamo. Ovo je gospodin Kandžija, a ovo ovdje su Gole žene. Gospodin Kandžija, kako ti je bilo svirati na Rock Live festivalu? Bilo mi je vruće. Jako vruće. Kako je ekipa? Super je bilo, lijepo. Nismo bili dugo u Koprivnici i eto, drago mi je da smo došli i da smo vidjeli da i dalje postoji određeni val topline u Koprivnici. I da ljudi lijepo crtaju i dalje. Kaj ima novo to Kandžije? Gole žene su i dalje gole. Ja sam i dalje Kandžija i snimamo, tek sad u stvari krećemo punim pogonom, ovo do sad je bilo zagrijavanje, višegodišnje visinske pripreme i razni treninzi. Uvijek se nešto sprema, evo na primjer ja ću sad torbu spremiti, tako da spremam se. Koliko sad nisi bil sam prije par godina, prije 7 godina na Magfestu? Da, ja mislim 2009. 2009. Ili... Ne, to je bilo prije 5. 2009 ili 1897. To. Zaboravio. Razlika, bolje mi je sad bilo, iskreno. Ali dobro, možda zato što tada sam bio mlad, a sada sam malo mlađi, pa možda zato. Da, godine čine svoje, ljudi su mlađi s godinama. Da. Ništa, hvala ti lijepo. Hvala vama. Ti piši, uživajte i nadam se da se vidimo još koji put. Ja isto i stvarno bilo nam je drago, ljudi su me iznenadili ugodno, moram to reći, ne želim neke srcedrapateljske pizdarije pričati, a stvarno mi je bilo ugodno i drago mi je da Vegeta, Podravka postoji. Jel da, voliš Vegetu jest? Čistu Vegetu, ne volim... Na žlicu. U hrani ne, ali ovako na žlicu da. Ovako na žlicu ide, a? Evo, hvala lijepo. Ovo bio Kandžija, TBF je nakon njih, pa ajmo snimit njih malo. Bić tamo. Ti nisi srela, imamo pilića, imamo mlijeka, imamo svega. Ja sam hipster, šašela, ovakvog još ti nisi srela. Imamo pilića, imamo mlijeka. Hamburgeri, jer vam vruće unutra jako? Da. Znači na Rock Live festivalu ste ovdje prvi put? Rock Liveci sa nama je gospodin Mladen iz benda TBF. Šta TBF kaže na Koprivnicu, kako vam se dopada do sad Rock Live festival? Prvo, Koprivnica je bila jako darežljiva prema nama. Da. Ja ne govorim samo o ovoj godini i ovome festivalu, ja govorim o našim svim nastupima do sad, koji su većinom bili u Kuglani. Najviše mi se urezao u sjećanje nastup kad smo u Kuglani svirali, kad smo snimali Maxa Universal i to je nama bila neka prekretnica u karijeri. Su bubnjari, gitarista i basista koji su tada došli u band. Ja mislim da nisu očekivali takvu jebenu
ekstatičnu reakciju od publike koja nije bila mnogobrojna, jel? Kuglana je mali klub, ali su zvučali glasnije od Poljuda kad Hajduk dobije 7-0 Manchester United. Toliko nas je to bilo diglo i toliko je bilo jebeno da svaku svirku ovdje iščekujemo stvarno sa najdraže i najtoplije i svaki put je želja da se to isto obnovi. I dodat ćemo sve do jaja i tako da i ovaj festival pozdravljamo i sve što se ovdje događa je... Malo sam maka. Plan je bio do 1.11. izbaciti album, ali kako sad stvari stoje, mislim da nećemo imati vremena. Svirke su nam ljetne oduzele vremena, teško nam se usklađivati jer imamo sad već 3 člana koji imaju malu djecu. Sve te neke životne stvari malo su nam zapele nogu, ali nigdje nam se ne žuri. To smo skužili, žurilo nam se prije... Tako će biti smak svita prije nego album. Prije... Pa nek bude. Pa nek bude, jel da? Nek bude, tu se nema šta... Tu nema pomoći. No, ali ako ne bude, to je još jedna šansa da čovječanstvo napravi nešto pravimo za sebe. Nema greške, ja sam najveća greška, poremećena spina i život je milina. Malo sam maka, malo sam maka, malo sam maka. I najviše ljudi na cijelom festivalu je tam i tam je najveća zabava i ekipa. Samo dance, samo party. Bio jednom jedan Baltazar i on je imao prijatelja Mirka koji je vozio tramvaja. I Mirko je vozio tramvaj svaki dan i tamo i natrag. Dok se jednog dana tramvaj nije pokvario. Pozdrav svima u studiju i režiji. Također. Dobro jutro. Jako ružno. Reci! Idemo! Ajmo! Idemo! Ovo se zove Rock Live Radio Show! Kaj veli gospodin koji pleše na tehno? Reci neka. Pričaj, to je mikrofon. Kakav je to mikrofon? Najbolji, ima ti čarapu gore. Ne, ja nisam baš neki govornik, ali uvijek želim ljudima svako dobro i da se što više zabave, da budu sretni, da plešu, da veselja bude, da bude energije i da ono... I pričamo! Maniac, no. Is it never that's before? Ovo je bio Rock Live Radio Show! Slušeni prolazniče, kako doživljavaš nebo večeras? Nebo? Trenutno vedro. Vide se zvijezda i stvari. Između ostalo. Ostale stvari jesu. Zvijezda i mrak. Gospodin Anton ovdje radi već par godina za redom najbolji grah. Najbolji grah na Rock Live, najbolja u Koprivnici i u široj Podravini. Tajna tog graha je... Lijepilo. Ko radi ovako divne hamburgere od koji su ljudi siti i nisu živčani onda? Ne, on je kuvar glavni, ja sam samo zaposlenik. Zlatan ugostiteljstvo. Zlatan radi najbolje hamburgere i udomljuje bendove
sa main stage-a. Najbolji hamburger koji postoji. Za besplatni hamburger. Za besplatni hamburger. Ništa ne može zamijeniti ovakvu dragost umora nakon dobro provedene noći, nakon partijanja, nakon izdašnog plesanja i ne znam, idemo dalje. 66H6O6, 666. Fotosinteza. Na ispitu na tome pa si naučio jako dobro. Da. Fotosinteza je jedan jako dugi proces. Uključena je sunčeva svjetlost, bome, nastaje energija, šećer. Dođite na Rock Live festival, tu je najbolje. Tako je, hvala. Najbolje ikad jebote. Ovak, mislim da je došao kraj za ovu godinu. Sljedeće godine dođite i vidite kako će biti. Rock Live-ovci, ja vam želim puno zabave, puno zajebancije, puno lijepih trenutaka, puno sreće, puno zabave. Budite mi dobri. Ćao, čao.